Tuabaine kia musala miaka mingi mithiru ni omwendwa wakwariragira aturaga nyinani jikarĩire kaigani ndĩmura engita hakwa ui mwendwa Susana nĩndakũrutie kwanyu esiragia nĩndakuonana maitho tuĩke wakwa mbere tuĩke wakwa wangakuona welcome mwĩroreri. Ĩno tutorial ũrĩa ũngĩthaka gĩtuamba-inĩ kĩa mũcatha by Kamaru. Rũrũ ũguo rĩ tũgũthakĩra on the key of C. On the key of C rĩ tũgĩthaka on the key of C rĩ tũkũhũthĩra kodi ithatũ, tũkũhũthĩra C, tutatumia pia F, C and our G. Tuko on the key of C, angalia hapa hivi, tuko on the key of C, tuko on the key of C, tukorwo tũgĩikũrũka na kodi ici. Tuanza C rĩ tukũra the string number, open string number 5, no unyitire string number, unyitire C rĩ ukahũra string number 5, wacha ukahũra open string number, unaona string number 4, string number 5 unyitire C, open string number 5 ukanyita F, unaona string number 5, open string number 4, this finger hapa on string fret number 2, string number 4 kanita F. So angukia kwa F, unarudi tena reverse, unarudi nyuma, open C, unapata saa G tena. G unacheza string number, ukiwa umeshika C unacheza string number 5, string number 5 open string number 5, rudi sasa unaenda reverse tena, string number 6, open string number 5, C munugoreria. So unacheza sasa bass, unapata na string number 1 mpaka string number 3, ama unacheza hivi. So ni bass bonus string number 4 na unacheza string number 1 na string number 2. So down string 1 and 2 hivi. Aunadha hivyo ndio utakucheza. Thank you. Subscribe.